Hating friendsong sungtini nalanya je sini 1500 LDC exam ni bagai je syllabus bini syllabus ni je question pattern bahaki phai ni je norno ang thanayo je English paper 1 ni je part 2 ni je class rekha aboni pore sungtini part 1 ni friendsong sini English ka paper 1 sini general knowledge te current affair ka paper 2 Kisung thanayo je English paper 1 ni je part 2 o tongnai ni sakanongna ang descriptive type question je paragraph rokhijangnai je translation rokhijangnai abuni bomhai question phai ang sample lekha abo 40 mark ni tongo sini grammar na hoite je sini article preposition correction of sentence common phrase tai synonyms antonyms amrok ni je MCQ type ke phanai omongke jirista phane ni samani obuni tini sunga lainai question pattern bom hake phane friends ong 95 sini English part 1 MCQ pattern mark tongai total 30 question omong kanke najai di pula tongai sini friends ong direction for question nai ekni semi 8 jora tongai ojago friends ong omong ketamo article type preposition omong kasini jirista tomon bisingo omo 1 ni start na oromdi he is honorable man bini right answer ojaga rojak tongo friends of article to an tai d pore none of this ojaga bising gari mani bini right answer to ojaga right rojak n friends of ta kaise 2 number phakya he is European gawang kanke right answer ke B friends ong A bini ka option ka A okay or N A D ombeng article for none of this oja kare ni samne okay the number of poor are generally weak oja ga right answer ka D omong ka sini right answer article no আর পরে 4 number I saw one eye man oja ga right answer ka A option bini bo A no arpore omba article no gai sini 5 number tongo he is tallest boy in our team oronke D friends ong answer D C option arpore 6 number tam phagina ni the match ended 5 pm oja right answer ka B option 8 omongka preposition ni khobja ka friends ong or 3 number of clothes I gave him money আর পরে omongka right option D beside ombo preposition okay আর number tongo we shall finish the work a week omonike option D in friends ong omobo preposition friends ong article by preposition milwe obake phainai 8 ta ki 7 ta tong manai friends ong soisoi original প্রশ্ন পরীক্ষা অঙ্কে আর পরে দেখি অজাগো নানি ডাইরেকশন ফর কোয়েশ্চন নং 9 simi 15 ta orongka 7 tongo friends ong omongke tamo correction one from the following sentence correction of sentence ni omongke friends ong correction of sentence puila article preposition arpor correction of sentence arpor phrase common arpore synonym ta antonyms ni phainai sawo nong ang samani correction of sentence ke baige phainai ni di orosung 9 simi 15 ta correction of sentence ani di ojaga one a number correction sentence ojagna b number arpore c number তারপরে D নাম্বার ওকে কোন সেন্টেন্স করে और एक नंबर B नंबर C नंबर और C नंबर बिसिंग बो करेक्ट सेंटेंस खिजाक बिसिंग बो करेक्ट खिजाक बो बुल खिजाक करेक्ट खिजाक आबनो सं चेक मा खाइनाय इनके ओ जागा जे D नंबर ऑप्शन इनके नॉन ऑफ द एबव ओ साको बेबुनो करेक्शन गरि नि सामने कप्ता इनके ओ जागा तो करेक्शन खिजाक राइट आंसर इनके B ऑप्शन my sister has a good appetite for ice cream the right answer mane correct ta inga ojaga 10 number bahain hai rejak tongo ojaga bebungno sentence jak A B C D bebungno boron ojaga ni je correction of sentence ni je right sentence ngake option A ojaga Rashi show a lot of interest in TV news ni sab okay তারপরে ও জায়গা 11 নাম্বার ও জায়গা বো বি
option o jaga bo saita no correction sentence sujak sentence bisingo B number option ke correct apore 12 number onke or bo saita no rojak sentence bisingo C number option ke correct o jaga bo apore 13 number bo or saita no rojak saita ni bisingo D number omong ka correct apore 14 number or bo saita rojak saita ni bisingo correct sentence ke A number o jago ngen or omake map khainai correct bo manane correction of sentence ke 15 number bo or ke B number option ngisini 3 part onke common phrase ni jang samoni common phrase ke sini 16 ni simi 22 jora sangnai friends on common phrase sini idioms a group words amno honos o jago romdi underline dojangnai o underline dojak bini idioms sangman tungai or well off okay among ke or option B dojak C number B number reach answer bini arpore sini 17 number in a fix among ke bini right answer ke confuse friends on nge amhai je idioms rongni porjangnai anong ready wana pdf bo next sing puila naipai lagena sini question pattern bom hake phai abo naipai lagena friends omo 18 number onke date against okay strongly opposed to mane right answer bini C number option apre 19 ni beat about the bus okay the number option to talk irrelevantly তারপরে I call it omone bo nani visit date তারপরে option D 21 number nike coming down omone ke right answer falling option C और 22 number sini last cut down ke reduce sini right answer C option C inge singtabu ke financially test ni simi habi jora और के फ्रेंड्स on saita ke phakya plus synonyms couple jaga couple ni synonyms amta mungnai ganka or ka rujak pair apore enemy ni ke hui apore 25 number pain agony apore 26 number ke pardon forgive synonyms or saita arpore antonyms saita 27 amthike finite barren fertile arpore fresh stale arpore oral ke written jaga friends omake 30 ta finite inge 30 ta ni bisingo omake obo khanorok romdi o jaga romdi 24 number sijaknai ak nongni MCQ ni je OMR sheet to 24 number sijaknai apore A B C kiting ke sijaknai saita bo jaga right answer o jaga right answer naiman pore noro a jaga kiting ke remarnai answer sheet to ni friends ong jor norong jefru exam ro apuru norok o jaga rogo right rinyar ditan nang bomna answer choose khaki apuru jate next answer sheet borok rekhang ke norok susaka busuk saka saya norok nai manai ja okay amongka je sini english ni je part 1 amongka part 1 nong nai o je descriptive ke part 2 nong nai part 1 30 mark arpore part 2 40 mark total 17 final english sini paper 1 amongka 2 hours ni exam nai arpore sini paper 2 angka ke general knowledge tai current affairs next was general awareness tai current affairs pomti ki 500 mark ni amno sungai le nai apun pore sung je sini question pattern naiman pore sung sini class starting khale nai friendchong gai friendchong tagi skok je ani kisa computer je technical kisa hamta yang tongo abon bagai yang som ni okay video rime yang nokha omsuna ang kun mote siklayo gantai friendchong asungno te bisa jotono haina hai hambai